A lot of male runners surround. Bisha ikuhanago ikerekaini ria 45 ihenya ria thafari ndaya ria BMW Berlin Marathon kuria njata ya bururi mahenya-ini icangararire na njira nene. But there is Ruti Aga. Mwena wa arume muteng'eri Eliud Kipchoge andikithirie rekodi njeru ihenya-ini ria thafari ndaya thutha wake kuhuthira mathaa meri ndagika 1 na sekondi 39 ukiringithanio na rekodi ya hau kabere ya muteng'eri Dennis Kimeto mwaka-ini wa 2014 iria irarugameire mathaa meri ndagika 2 na sekondi 57. Is the world record holder 2:01:40 unofficially there. Brilliant Kipchoge. Kipchoge uri na ukuru wa miaka 33 aumirwo thutha ni Mukenya Amos Kipruto uri gukunguyagira muthenya wake wa guciarwo akioya namba 2 nake Wilson Kipsang ayukia namba 3 ihenya-ini riri. But I didn't know I would run 2:01. But all in all, that's what I was believing translated to 2:01, and I'm happy for it. Ukirigwo Kipchoge egukorwa kiamukira kimanjika kia besha itanyihire shiringi milioni 10 hari uhotani uyu. 34, almost superhuman. Mwena wa Nyarari Gladys Cherono uria ni njorua maita meri kirumaniririo ihenya-ini riri niwe urirukirie federa ya bururi ari namba 1 na kwandikithia rekodi njeru akihuthira mathaa meri ndagika 18 na sekondi 11. Edna Kiplagat akiiganira na namba 4 ariwe muteng'eri wa mbere mwena wa Nyarari kunyita itemi mahenya-ini ma thafari ndaya thiini wa thi. My target was to break the course record of today, to run under 2:19. Atongoria matiganite matongoretio ni President Uhuru Kenyatta ni magathiririe ateng'eri aya makiuga bururi wa Kenya ni uretira uhotani uyu na kurirukia federa ya Kenya thi yothe. And it goes to the 3-time champion Gladys Cherono. Ndumiriri ota ino ikiuma kuri munini wa mutongoria wa bururi William Ruto, Minister wa mathako Rashid Echesa na mwandiki mutafariri Hassan Nur ministry-ini ya mathako oro ndumwe na Kenya matiganite guothe bururi-ini. Mwaka muhituku Kipchoge ndanyitire itemi ihenya-ini riri kumana na uthuku wa riera na riri rigukorwo riri rita riake ria kenda kuhotana kuma kuri mahenya 10 maria ateng'erete. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Dogo.